Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo lapha nawe iy'ngane zakwethu. Uzakhele uDumo oyibiza ngendodana kaNgizwe ngenkathi esakaza njengaye wey'ngane zakwethu. Thina ngale kokhuluma kakhulu sizokulethela i-clip uzwe ukuthi besakaza kanjani bese sidibana lapha na comment section ngizwe ukuthi wena ngabe uthini wakuphawula ngabe uyafana yini noNgizwe uma esakaza. Unjalo abafundisa sanibingelela amarenkeni sanibingelela amabhasini sanibingelela ama-junction sanibingelela abafundisa emahostela machocha kunjalo bafowethu sambeni bafowethu njengamanje sekusiya ngoma kufika bafowethu isikhathi njengamanje 20 to 12 sengiphuma niphuma kanje bafowethu ngomfazi omnyama wala lo hey bafana bakithi kunjalo awu shi awu